lapha kunalibhodo leli elincane leli lama leli egcina. Leli phalishi ngipha ingoloyi yami lapho hembe. Bengilake lapha ethulu lethi lapha ngitowushiba la. Ya inhloso ngile ngoloyi yami lapha ekasi lethi bo leli bhodo lapha mungabuchaza. Ngoku umuntu lokuba la khaya nje kwathi ngende hembe. Ho. Yoko. Maye babe. Lokho kumujinto njani ndule? Hey. Kokufuna kushibani kani wena? Nidlile phela Koko yini okungihlaza akushitshwa phela lokhu ipizza. Yabani? Eish, Yabani ungena koko lapha uvela uthi cabuleti incethu ufakele emlonyeni. Eish, hayi. Mina ngathi utawuthiwana lapha koko uyagabula bese uthi hayi. Hawu. Kodwa koko ungihlazelani? Ngikuhlazena Yini okwenyusa ikoko? Akusuke kwenyusa lokho ehembe kuhlandeka ngitholele le card box lapha ngafaka amakoti phela ukubalekisa nathi imphungane Wanje la umhlazelane koko angivami nokuthi inkinga yakho yini ngihlaze bana kwento enjani ngokuthi dobhele le carton lapha ehembe kuhlandeka ukuthi imphungane etingangeni yabona koko ukukhiphile ke mina namhla wena efika nje amakoti aphene eboxini lepizza lami leli bhokisi ngititholele le pizza yakuphi le pizza wakuphena lo pizza lami leli bhokisi ngititholele koko lokunyusa kwakho sonyusile labantu yathi umuntu utazaloyeke mahala lamakhakho uphethe ipizza kanti phethe namakoti aphendla ehembe beka phasi nje bo uyekele la bengathi nami bekuthumelani ngoba ngangithi thathele lelwanyana mina koko uyangihlula wena yini nje nanto nayo libhokisi ngititholele bo emntana lapha kuthiwa kuhlandeka ngifihlana lokho aphendla lami lingadliwa imphungane la lento yakho gogo ekwenyusa le nto asibangela tipoko mahala yini nje nanto nayo sebangangilayela le card box le ngidobhe lapha hayi thanza kwenyusa ngidala ngami emntana hayi